we have nice flowers. Emma, hello, titas. Hallo, titas. Wat are we celebrating today? Na mama en papa zijn 2 jaar getrouwd. Ik denk dat opa dit doet tegen ons. Ja, tegen ons. Maar opa is nu weg. Did you have a nice day with oma en opa? Yes. Yes. Hello, titas. Kumusta po kayong lahat? I want to show this. Oh, sige, show them. Me, it's against the light there. I really don't like it when it's too bright. It's out for mama's ogen. Sakit po ng ulo ko eh. Nakadalawang paracetamol ako doon sa work. I want to show this. Yeah, kom is here. Oké, but I want to, ik wil dat je andersom doet. Huh? Ik wil dat je andersom doet. Anna, alsjeblieft. Mama heeft heel veel hoofdpijn. Maar ik wil dat hij tegen mij doet. Ja, wat ga je zeggen? Ja, tegen mij kijken dat ik dit doe. Okay. Tapos na po ako mag-work. Pinick up ako ni Anna tsaka ni Opa. And may dala silang mga gifts. Kasi nga, anniversary po namin ni Mr. Mama, ik wil niet Oh, show them. naar jou komen. Ik wil de hele tijd naar jou komen. You didn't even give me a hug and a kiss yet. Hmm? I missed you today. Mama. Maar jij mag jezelf cadeautje openmaken. Yeah, man. We will wait for Papa and then we will open the gifts. Ja, maar jouw cadeautje kan je niet openmaken. Heb je mama vandaag gemist? Ja. Ik heb jou heel wel gemist. Toen was ik op het werk. Maar mama, je kon die Ja, vandaag. Maar how can you play later with other kids if you have this on? If you have that on. Maar dan gaat ik iets anders aan doen. We have to bring other clothes there. Nee, ik ga niet daar brengen. Maar dan gaat ik hier andere Maar kleren eerst, aan doen. ha, beloofd hè, eerst gaan we eten. Snap je? Kijk naar mij. Eerst gaan we eten. Ja? En dan kun je spelen, maar eerst eten. Snap je dat? Ja. Nou, is mama en papa lekker vrij, zaterdag, zondag. Het is vrijdag! Happy siya kasi Friday na and allowed siya na. Wait, you have to clean up first. I will wipe your face, your feet. We have to clean your pee-pee. I want to do that now. May pag-gift po ako kay Mister. Pero ako, expected wala po akong gift na matatanggap galing kay Mister kasi siya na po yung magbabayad ng dinner. Kasi may kamahalan yung dinner na binook ni Mister tapos tatlo pa kami. Okay lang kahit wala siyang ibigay kasi pag may binibigay naman si Mister, palaging perfume. Sabi ko, may mga perfume pa naman ako. Finally, natapos na ang week na to. Ang sakit ng ulo ko, nakadalawang paracetamol po ako kanina. Tapos medyo masakit pa din siya. Kasi sa work, may isang place kasi doon na palagi kang nakatutok sa computer ba? Kasi yung pinipick ko na medicine andun, check on the computer, anong medicine ang ipipick mo, ilan, ganun. Nasa computer lahat. So, ang sakit sa mata. Yung palaging ganun ba? Tapos ano pa ako kasi I can't adjust the computer to my eye level. Na eye level ko siya kasi ang tawag dun, masangit siya ba? It'll get stuck kasi yung mga bin, masa-stuck siya. So, hindi siya pwede. So, yung limit lang is nakaganyan lang talaga. So, yun, mahirap pag medyo may kapandakan tayo, no? But yeah, at least nakasurvive naman ako sa trabaho. Today. Kahit kahit masakit yung ulo. And later, may pa-dinner po kami ni Mr. nga. Kasama namin si Aling Maliit. So, magre-ready na po muna kami. May 30 minutes kami na mag-ready. Marami pong nag-greet sa amin, mga kaibigan namin. Kasi nag-post ako nag-share ako nung namin ni Ruth, yung anniversary namin. Itong pictures na to. Kita nyo ba? Yan. Tapos yan, kaming tatlo. Bilis ng panahon, no?
Gustong-gustong ko to, itong picture namin ni Mr. Ay. Ito. Gustong-gusto ko siya. Kaya sabi ko kay Mr. ano po namin siya. Ipa-frame ba? Gusto ko siyang i-frame. Gusto ko ang angle na ito. I see your true color shining through. I see your true. Yeah? Yeah? I will clean my face alone. Okay, that's good. That's why I love you. Don't be afraid to let them show true colors. True colors. You're joking. You're joking. You're lying. You're lying. You're lying. You can't be. Shut up. Oh, Shut up. ang cute naman itong video na ito. Iiyak ako. Ano sila ba? Nanalo ng loto sa UK. Magre-ready po muna kami ni Ana, no? Ano ba yun? Pagod ako. Pagod yung aking mukha. Kasi masakit yung ulo ko din. Yun. Magre-ready po ako. Hindi ko pa alam kung anong susuotin ko. Siguro, may nabili pala ako na doon sa, nung lumabas kami ni Dayan. So, yun. Yung, ang susuotin ko mamaya. Balikan ko na lang po kayo mamaya. A few moments later. Papa got the Andito na po si Papa. coyote. Ito yung ating pa-outfit. Oh. Chocolade balls. Moet niet zeggen wat cadeau is. Dan weet ik al wat cadeau gaat worden. Zie voor papa. Chocolaatjes van Zalando. Chocolate van Zalando. May pa-gift kami kay Papa. Openmaken. Deze Hier, deze. Sterke meid, kom maar. Deze. Hier pakken. Oeh. Ik denk een zonnebril. Ja, want Papa braucht altijd Mama zonnebril. cadeautje, papa. Papa, je hebt er nog een cadeautje. Even wachten. Hè. Die is mooi, denk ik. Dat is een nice one, Ban. Ja, En papa, je hebt nog een cadeautje. yan. Papa, je hebt nog een cadeautje. Papa, je hebt nog een cadeautje van opa en ik. Beali daw, Pakt er be? mooi uit. Katawa. Ano daw, Papa? Ja, Waar is mooi. Waar is opa cadeautje? Yan yung pag-gift natin kay Waar is Papa. opa cadeautje? Dan even wachten. Hè. Waar is opa cadeautje? Daar, I don't know where you Nice put one. it. Dankjewel. Dankjewel. Then don't lose it. Nee, I won't lose it. Don't lose it this time. It's not a fake one from Philips. No. We also have a gift from Opa and Oma. Yun yung ating pa-flowers. Hindi ko pa napakita sa Voor inyo. jou. May sunflower to. This for Oh, dit mine. is voor jou. Okay. Dankjewel, Opa, Oma. Dus je hebt er nog een cadeautje. This is 25 euro. Oh, nice. Heb ik nog een cadeautje? Waar dan? Is dat voor jou? Waar dan? Ja, zelfs als deze tas, maar deze niet. Kaart. Maar andere. Ja, I don't know. Oeh, lekker! We doen het nou nog niet opeten, hè? Het is lekker, joh. Hier, mama. Mama, ik heb nog. Maltesers. Can I cut my nails? Papa doet even vlug douchen en omkleden voor het eten, ja? Ja, nog omkleden. Je hebt de bier wat zeggen. I thought you said we will go early. Ja, we go early. Nee, ik wil niet go Ayan, change outfit po tayo, no? Hindi ako komportable. Hindi ko din masyadong, hindi ko masyadong feel yung mag dress up today.
Naka-pants lang ako. Ayan. Bihis lang po ako ng top and ayokong yung high heels. Mag-high heels sana ako pero may anak kasi akong dala and maglalaro siya. So ano po ako, mag-shoes lang ako. Dala tayo ng wallet. Gagamitin ko na naman uli ang bag na to. Ano po ito? 3 years na pala to sa akin. Galing to kay Dailibian. Dailibian, buhi pa dyan siya. Dahil pang, pang laag ba. Ginamit ko po ito siya nung kasal namin ni Ruth. And then, nung nag-date kami, parang pangatlo or pang-apat na beses ko lang to siya nagamit. Pang-okasyon lang talaga siya. And, anniversary nga namin. Gamitin natin. Cute po ito siya, oh. Yung nabili ko sa Pilipinas na BLK. So, yan. Ito lang yung laman ng bag natin. May sunglasses ako dito. Lipstick. Wallet. Madala din ako ng tissue. Pads. Kasi meron ako. Ito siya sa sasakyan lang to siya. Lagyan. And si Ana, isa-style ko pa po yung buhok ni Ana. Yung buhok ko ganito lang. Sa work kanina ganito. Sa labas ganito din. Yan yung ating dalaga. May bis po siya ng ng damit kasi maglalaro siya. Gora na po tayo. Wil je kijken, Diana Roma? Hi. Now, see you later, guys. See you later, guys. Voor slechts €329 per maand. Privately via Just Lease. Voor 60 maanden en maar liefst 12. De meest complete auto in zijn klasse. Think inside the box. Kijk op boxrijden.nl. May navigatie nodig. A few moments later. Dito na po kami and punta na kami sa restaurant. Nee, not you. Uden. Tayo papunta. Yung Etenstide Uden. Hebben wij honger? Hebben we honger, Anna? Ja. Ga jij veel lekker Gutom dingen na eten kaming of alleen lahat. maar jakkie? Nee, daar zitten hartjes. Kasi yung Ja, reservation heb je namin goed gezien? ay Heb jij- alas 7. Silver Memberbank, de picture staat Anna toe kijken. Yeah, of course. Toen was je nog een baby, deed je het ook heel mooi foto Ja, gemaakt, mama. toch? Maganda yung shopping area ng Uden. Yung kanilang sentro. Yung church nila andyan, oh. Oh, Maganda ik dacht din. daar. Ja, nee, nu kun je de auto's neerzetten. Het is heel veel hartjes. Hoeveel Dito hartjes na zie je? tayo. Can we take a picture inside just like before? Hartjes veel 3. Kun je een foto maken van mama en papa meisje? Mama en papa? Ja. Ja? Dankjewel. Zijn allemaal hetzelfde, zijn nog meer. We zijn er. Mag ik met dat een foto maken? Ja. Jij eerst. Oh, papa en Anna en papa. Als je ja zegt, moet je zeggen. Ja. Dus eten. Lekker. Ja? Wel lekker. Lijkt een beetje als Curios van me. Ja? Is lekker. Mag ook zitten hoor.
Dessert na naman. Ang aga natin. Ang cute ng kanilang pa-toilet, oh. Itong ganitong table ang gusto ko sa bahay. May pa-chocolate fountain sila dito. And this one white. Gawa tayo ng white. Sure. Yan, tapos na po kaming kumain. I mean, si Ruth di-dessert pa din. Wala lang masyadong tao. Parang iilan na lang kami. Sobrang sarap naman ng food. Hindi po ito yung first time namin dito. Maraming beses na kaming pumunta dito ni Ruth. Kasama yung kanyang parents din sometimes. Masarap yung food and maraming options. Ang kagandahan lang din dito, may play area sila. So, pag may dala kang anak, very convenient ba? After po nito, uwi na kami. Manonood lang kami ni Ruth ng movie. Yan, may mini theater pa sila dito. Siya na lang mag-isa. Uwi na kami. Uy, that's enough na. Hindi lang pa church. Sama, duy, titas. Duy. Duy, papa. Doei. Thank you for watching. See you na naman po sa susunod na video. Maraming salamat. Duy, mush, babush. Mush, babush.